Karin! Balik dong! Nice one, nice one. Basta. Tabok lang. Nice one! Karin! Barang. Nice one! By Zamboan, jersey 20. Nice, bitin lang. Personal foul. Nice ball. Nice one, guys. Bitin lang. Play. 20-20, pressure ball. Ako pagkatawa ba? Kumahati ko. Dito by Jovan Dagat. Latrino, laban pa rin. Lomobog, Jovan. Lock. Ikertan lang. Man. Nice one, Noel. Goal. Panis. Nine. Abajo. Saya tinggal pembukaan tres. Salang rin. First free throw by Pagkulan Naga. Tulak na ako, kaya na ako. Nice one. 1 point. Asal goal. By Pagkulan. Dipinsa. Ligadilla. Paso. Ala lang. Nice one. Atado Ligadilla. Bola. Batay. Sige lang, ito mo. Pagilis na. Parin to, parin. Pagilis na ba? Parin, sige, panis na yun. Panis. Kasunod. Ano, upot pas mo. Tama, 3 minutes. Kung partner na, bito na. Sino ba? Labo. Time out na lang. Okay, save na lang time out. Save time out. Ay, nabudlat. Nice one! Wala, time out. Ibon. Ingkod sa mo, may hindi makikita. Pawira bola, pawira! Pwede na! Loh, gabi gusto yung tasa ba?
Dagan, bedalong. Bor. Pare sipir. Bisa ba? Ilang. Cuk, atubang, tanawa, cuk. Katala mo na, cuk. Final quarter. Ipanes. Tulang empate. Ay, isa mo nang pinasahan niya. Sumobra empate. Ay, hindi ako saan ba ka na yun? Morales to Ibrahima. Oh, di ba? Oh. Unong. Ibira na mo! Chris, kurang 5 lo. I-score ka no? Ayun na. Hinay ito. 2 minutes. Tabok rin. Pero ito kakuha rin ko. Ya, pokoknya para kono. Sige, panis na. Ano, budlot. Sorry. Ano? Ipanis na. Ipanis. Oy, 20 mong bits, oh. Ito ba hindi rin? Last 1 minute 35 seconds. Final quarter. Yawa, pasa mo nito. Nice one! Pabor! Pagpinsa mo! Morales. Pero kaya score ngayon. Maidi. Ang Maidi na to. Highlights. Wala, sure ball lang Maidi yan eh. Padala na sa kwarta niyo. Ayaw rin, dala rin. Juban. Pass to Japan. Nice. 20 guard, 20. Ban, ayo Paco, Ban. Oy, paitsa na, kapitan. Kumain na, di ka tulog. Morales for shooting. Cho, Pastor Cho. 30 seconds. Kapitan. Pasola. Ay, sa pumimik. Uy! Wala, imong isapungan. Imong isapungan. Wala, diskasig ya po, isapungan. Atau ini pintunya sudah terbatas. 10 seconds. Five. Acabate again. Next conference, Professor Stress and our most valuable player of the game, no other than and our big boys team will proceed to the next round of our